Prinseza Reinu Butão destaca papel estratégico, siénsia e a transformasaun mundu nian. Lihusi discurso e a cimeira ciência no desenvolvimento tinan rihuro no resinen e a centro convenções dele segunda né Prinseza Reinu Butão destaca papel estratégico, ciência e a transformação mundo. Tuir princesa ciência la os dita atualmente conhecimento, mas be a posição importante a tua ajuda ema de compreender desafio mundo nian, de buscar solução no lori mudança para desenvolvimento no ema moris. The question is no longer only what science can do, but what we choose to do with what science makes possible. The questions are, who will benefit? Who might be left behind? What will our choices ask of the earth? These questions belong at the beginning of discovery, not after. They belong in the laboratory and the remote clinic and in the data set of the farmer's field. They ask us to design technology that includes rather than exclude, and to ensure that those who have the least are not an afterthought in the systems that will shape the future. They also ask us to look again at how we measure progress. Patents, productivity, scale, and profit matter, but so do healthier lives, knowledge shared across borders, ecosystems restored, inequality reduced, and human dignity protected. Prinseza Butão destaca a trajetória presidente José Ramos Horta na contribuição Timor-Leste para a promoção dame na cooperação internacional. Turnia nação ideal precisa e território bot que bit material até for contribuição nebe significativo para o mundo, mas beli husi diplomacia, diálogo no compromisso badame. President Horta, your life has demonstrated that a nation does not need great size or material power to make a lasting contribution to the world. Through diplomacy, dialogue, and an unwavering commitment to peace, you have shown that peace is built not only by ending conflict, but through justice, solidarity, and reconciliation. Today, as Timor-Leste takes its place as ASEAN's newest member, it brings the region the energy of a young nation and the wisdom of a people who have secured the future through remarkable perseverance. Cimeira ciência no desenvolvimento tina rihurua no resinene se halau durante lorunrua ne behahu e a segunda no termine e a terça ne o objetivo atu hamete em papel ciência, tecnologia no inovação e a processo de desenvolvimento nacional. Evento nemos a plataforma para cientista, decidor político, acadêmico, no perito internacional sira atu faz reconhecimento, discute desafio no busca solução inovadora para Timor-Leste no futuro. Agostinho da Costa, Marcos Xavier, Gemen.